Pozdrav! U ovom tutorialu ću objasniti kako da instalirate slideshow za vašu Joomla i osnovna podešavanja vezana za njega. Naravno, preuzet ćemo ićemo na Joomla site i pokazat ću vam gdje se nalazi slideshow. Moja preporuka Outson Skitter slideshow. Link će stajati u opisu klipa da ne biste vi tražili i jednostavno podešavanje. Dakle, instalira se isto kao bilo koja tema ili modul, plugin ili komponenta. Znači, normalna potpuna instalacija. Pronaći ćete ga u modulima, pošto je to modul. I to je on. Sad ćemo ići na temu, da pogledamo gdje se koji modul nalazi. I isključit ćemo, probat ćemo da ga namestimo na poziciju user 1 i user 2, ali ćemo isključiti prije toga ova dva modula da bismo podesili ovaj. Isključit ćemo taj modul i ovaj. Mestit ćemo ga na user 1, pozicija ovako. Dimenziju ćemo kasnije izmeniti. Sad ćemo samo da namestim neke slike i neki tekst. Samo sekund da nađemo neku sliku sa većom rezolucijom. Evo, ovu ćemo uzeti. Mada i ovo nije velika rezolucija, ali nema veze.
I smanjit ćemo dimenziju na širinu na nekih 760 piksela. Poći ćemo na 770. Smanjit ćemo na 295. I naravno tu imate razne opcije da podešavate sam izgled, prebacivanje, kako će da vam izgleda ovi efekti tokom prebacivanja, da li će ovdje da vam stoji 1, 2, 3, 4 brojevi slika, da li ćete da imate navigaciju ovo levo i desno, sve to imate da podesite u opcijama. Onda također možete podesavati neke boje, fontove, sve što je potrebno, opis neke slike. Evo sad ćemo napišemo neki tekst, kopiramo ovako za jednu sliku, drugu sliku, treću i za četvrtu sliku. Također možete linkovati, evo sad ćemo da linkujemo bilo šta. Također možete da linkujete slike, veoma jednostavno rekoh podešavanje, a stvarno je odličan modul, perfektan. Moja preporuka, skinite ukoliko vam treba, ne znate koji da skinete, moja preporuka je Audition Skitter Slideshow, link će stajati u opisu. To bi bio još jedan tutorial, hvala.